Yawan. Baro syaga jingpli yaka parish bathymmai, Mawiong GS Road. Balai nam haka Maria jong Rosary Bakhoj, Our Lady of Holy Rosary Church. Haka arpsau tarik benai liber arajar arpsau, do lingdo sad umos Reverend Archbishop Victor Lingdo, Didi jong Shillong Archdiocese. Haka ni kasipli yaka parish bathymmai, on sedang deka procession selatlai. Wadan pun board part sadaka Jingpynbna yaka mas Bakhoj, do Reverend Archbishop Victor Lingdo, haringkat bak Lingdo soblei kiban poi nakeleng ki parish hak tegesngi. Kipai dongek Catholic kiban nakasnam Maulai Nongkwar, Maulai Thlong, Maulai Jajo, Mawiong Jopung, bat Mawiong Rim, bat nakiwe kijaka, kinwan mayin sementa hakani kesngi, hak jingle niam basongkun. La khot songba ye pi baro syakani kesngi krau jong kipai dongek Catholic, hakani kejingple ya ka parish bathymmai. Ki program kelong kumni harum. Hak por khandai steng mistep, ye jingle niam slatlai bat ka procession. Hak por shpho buji mistep da ka mas Bakhoj. Si buji shiteng no phaisngi ka jingmani sacrament, bat lai buji janmiet cultural program.